Mislim da je ovo transparent za sinoć ubijenog navijača Crvene zvezde u Istanbulu uoči duela sa ekipom Galatasaraja u Euroligi i u košarci. Izvještaji govore da je mladi 25-godišnji navijač Crvene zvezde izboden nožem ispred ulaska u dvoranu Abdi Ipekči. Slobodan udarac je za ekipu Veleža, kao što smo i ranije vidjeli. Blagojević je nova gužva, tu na rubu kaznenog prostora borca. Blagojević opet nije dobar centaršut. Već treći put imaju priliku da izvedu neke slobodne udarce fudbaleri Veleža i obično to po pravilu nekom do sada bar loše rade. Ilić je bez potrebe, slobodno mogu reći, sada dobio žuti karton u timu borca. Evo, kasnio je na tu loptu i onda pokosio Hajdarevića. Novi slobodan udarac i nova prilika da se ubaci u kazneni prostor ekipe borca. Pogledajte kako je Blato ispred gola Avdukića, ništa bolja situacija nije ni na drugoj strani. Dakle, dosta problema imat će golmani oba tima da krenu zapravo na neku loptu. Evo sada oficijalni spiker upozorava navijače domaćeg tima koji bacaju petarde i nesportsko ponašanje, nesportsko skandiranje. Sve vezano za onaj transparent koji smo vidjeli malo čas. Upozorenje Bjelice. Tu su propisi Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine jasni. Ne smije biti uvredljivih povika sa tribina. Ovo je četvrti. Mislim da je ovo transparent za sinoć ubijenog navijača Crvene zvezde u Istanbulu uoči duela sa ekipom Galatasaraja u Euroligi i u košarci. Ispred gola Avdukića, ništa bolja situacija nije ni na drugoj strani. Dakle, dosta problema imat će golmani oba tima da krenu zapravo na neku loptu. Evo sada oficijalni spiker upozorava navijače u timu borca. Evo, kasnio je na tu loptu i onda pokosio Hajdarevića. Novi slobodan udarac i nova prilika da se ubaci u kazneni prostor ekipe borca. Pogledajte kako je Blato kaznenog prostora borca. Blagojević opet nije dobar centaršut. Već treći put imaju priliku da izvedu neke slobodne udarce fudbaleri Veleža i obično to po pravilu nekom do sada bar loše rade. Ilić je bez potrebe, slobodno mogu reći, sada dobio žuti karton. Izvještaji govore da je mladi 25-godišnji navijač Crvene zvezde izboden nožem ispred ulaska u dvoranu Abdi Ipekči. Slobodan udarac je za ekipu Veleža, kao što smo i ranije vidjeli. Blagojević je nova gužva, tu na rubu